ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасии барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарзода. бо мақсади пурзур намудани назорат аз болои истифодаи қонунии нерӯи барқ, коҳиш додани талафоти техникӣ ва тиҷоратӣ, инчунин баландбардоштани сатҳи ҷамъоварии маблағи истифодаи қувваи барқ дар вилояти Суғд таҳти роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Усмонали Усмонзода ҷаласаи навбатии комиссияи кории доиму амалкунанда баргузор гардид. дар ҷаласа фаъолияти филиалҳои ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқи Гулистон ва шаҳри Хуҷанд мавриди таҳлил қарор гирифта, масъалаҳои пешгирии истифодаи ғайриқонунӣ ва ғайримақсадноки нерӯи барқ, сатҳи талафот, иҷрои супоришҳои қаблӣ ва масъулияти роҳбарони шабакаҳои барқ баррасӣ шуданд. Тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон Муҳаммад Назир Бобозода ва Шӯҳрати Ҳомид аз вилояти Суғд. бо мақсади иҷрои дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон оид ба истифодаи сарфакорона ва мақсадноки нерӯи барқ, пешгирии истифодаи ғайримақсаднок ва ғайриқонунии он, коҳиш додани талафоти техникӣ ва тиҷоратии нерӯи барқ, баланд бардоштани сатҳи ҷамъоварии маблағи истифодаи қувваи барқ ва таҳкими назорат дар ин самт аз ҳисоби намояндагони вазорати идораҳои дахлдор, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, агентии назорати давлатии энергетикӣ ва котиби шӯрои амният, комиссияи кории доиму амалкунанда бо роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Усмонзода Усмоналӣ таъсис дода шудааст. зимнан ба ин дар филиалҳои ҷамъияти саҳомии кушодии шабакаҳои тақсимоти барқи Гулистон ва шаҳри Хуҷанд 16 июли соли ҷорӣ ҷаласаи навбатии гурӯҳи корӣ таҳти раёсати муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Усмонзода Усмоналӣ баргузор гардид, ки дар он натиҷаи фаъолияти филиалҳои ҷамъияти саҳомии кушодии шабакаҳои тақсимоти барқи Гулистон ва шаҳри Хуҷанд дар нимсолии аввали соли 2026 ва рафти иҷрои супоришҳои додашудаи комиссияи кории доиму амалкунанда аз 16 апрели соли ҷорӣ оид ба пешгирии истифодаи ғайриқонунӣ ва ғайримақсадноки нерӯи барқ дар филиалҳои ҷамъияти саҳомии кушодии шабакаҳои тақсимоти барқи Гулистон ва шаҳри Хуҷанд мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар кори ҷаласа намояндагони ташкилоти идораҳо, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои энергетикӣ, роҳбарият ва кормандони филиали ҷамъияти саҳомии кушодии шабакаҳои тақсимоти барқи Гулистон ва шаҳри Хуҷанд иштирок намуданд. вобаста ба бартараф намудани камбудиҳои ошкоргардида дар фаъолияти филиалҳои ҷамъияти саҳомии кушодии шабакаҳои тақсимоти барқи Гулистон ва шаҳри Хуҷанд гузориши муовини прокурори генералӣ ва директори агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шунида шуд. оид ба фаъолияти филиалҳои ҷамъияти саҳомии кушодии шабакаҳои тақсимоти барқи Гулистон ва шаҳри Хуҷанд дар 6 моҳи соли ҷорӣ ва вобаста ба бартараф намудани камбудиҳо ва иҷрои супоришҳои дар ҷаласаи қаблӣ додашуда, директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодии шабакаҳои тақсимоти барқ Маноҷ Салвӣ ҳисобот пешниҳод намуд. ҳамчунин вобаста ба вазъи воқеии зеристгоҳҳои барқӣ, омилҳои асосии афзоиши талафоти нерӯи барқ, нишондиҳандаҳои тиҷоратӣ, қарздорӣ, ҷамъоварии маблағи нерӯи барқи истифодашуда аз меъёри муқаррар гардида зиёд истифода бурдани нерӯи барқ таҳлил гардид. қайд гардид, ки дар нимсоли якуми соли ҷорӣ талафоти нерӯи барқ дар филиали ҷамъияти саҳомии кушодии шабакаҳои тақсимоти барқи Гулистон 15.6% ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 2.9% кам мебошад. талафоти нерӯи барқ дар нимсоли якум дар шабакаҳои барқи шаҳрҳои Бӯстон 13.6%, Гулистон 12.3%, ноҳияи Ашт 14.4% ва Истиқлол 14.5% ташкил дод. новобаста аз ин талафоти нерӯи барқ бештар дар шабакаҳои барқи шаҳрҳои Исфара 16.4%, Конибодон 16.2% ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 15.8% ба назар мерасад, ки зиёда аз меъёр мебошад. ҳамзамон роҳбарият ва кормандони шабакаҳои барқи ноҳияи Мастчоҳ, ки талафоти нерӯи барқ ба 19.7% баробар аст, талаб карда шуд, ки камбудиҳо бартараф карда шавад. ҷиҳати кам намудани талафоти техникӣ ва тиҷоратии нерӯи барқ ба агентии назорати давлатии энергетикӣ супориш дода шуд, ки бо филиали ҷамъияти саҳомии кушодии шабакаҳои тақсимоти барқи Гулистон ҳамкории зич намоянд. инчунин таъкид намуданд, ки нисбати роҳбарони шабакаҳои барқ ва муовинони онҳо, нозир ва назоратчиёне, ки аз ӯҳдаи вазифа намебароянд, чораҳои зарурӣ андешида шавад. имрӯз дар бинои раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи танзими ҳуқуқӣ ва татбиқи амалии бархурди манфиатҳо давраи омӯзишии минтақавӣ баргузор гардид.
чорабинии мазкур аз тарафи агентӣ дар ҳамбастагӣ бо раёсати созмони милали муттаҳид оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ дар осиёи марказӣ ташкил карда шуда ҳадафи он баррасии масъалаи танзими ҳуқуқӣ ва татбиқи амалии бархурди манфиатҳо дар хизмати давлатӣ арзёбӣ мегардад. дар чорабинии роҳбарият ва кормандони агентӣ масъулини вазорату идораҳои кишвар, намояндагони мақомоти зидди коррупсионии давлатҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин, масъулини созмонҳои минтақавӣ ва мутахассисони сатҳи байналмилалӣ ширкат варзиданд. чорабиниро директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Султонзода Сулаймон Саид оғоз бахшида роҷеъ ба паҳлӯҳои танзими раванди бархурди манфиатҳо дар хизмати давлатӣ ва чораҳои андешидаи кишвар дар ин самт ибрози назар намуданд. қайд гардид ки Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии хиратмандонаи пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаи мубориза бо коррупсияро бахусус аз байн бурдани бархурди манфиатҳоро ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати давлатии худ қарор додааст. дар ин ҷода дар Тоҷикистон ба мақсади танзими ин раванд тамоми заминаҳои ҳуқуқӣ ва амалии зарурӣ мавҷуд буда бо мақсади мураттабсозии ин раванд як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ қабул ва мавриди амал қарор дода шудаанд. илова бар ин кишвари мо бо мақсади мутобиқ намудани қонунгузории миллӣ ба стандартҳои байналмилалӣ давра ба давра чораҳои судмандро роҳандозӣ намуда истодааст. бархурди манфиатҳо яке аз омилҳои аввалин ва хатарноктарини коррупсионӣ ба шумор меравад. санадҳои байналмилалӣ аз ҷумла конвенсияи созмони милали муттаҳид зидди коррупсия, тавсияҳои шабакаи зидди коррупсионии созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушд, инчунин дигар ҳуҷҷатҳои минтақавӣ бархурди манфиатҳоро ҳамчун омили асосӣ барои аз байн рафтани шаффофият дар хизмати давлатӣ ва баланд шудани сатҳи коррупсия дар тамоми соҳаҳо арзёбӣ менамояд. дар идомаи чорабинӣ байни иштирокчиён роҷеъ ба масъалаҳои танзими ҳуқуқӣ, роҳҳои ошкорсозӣ, пешгирӣ ва рафъи бархурди манфиатҳо, инчунин истифодаи технологияҳои рақамӣ ва муосир дар ин самт мубодилаи афкор сурат гирифта, зимнан аз тарафи мутахассисони сатҳи байналмилалӣ вобаста ба масъалаҳои баррасишаванда таҷрибаи муосири ҷаҳонӣ муаррифӣ карда шуд. ташкил ва баргузор намудани чорабинии имрӯза имконият фароҳам меоварад ки байни иштирокчиёни чорабинӣ вобаста ба масъалаҳои баррасишаванда мубодилаи афкор сурат гирифта бо назардошти таҷрибаҳои пешқадами фаромилӣ ва талаботҳои байналмилалӣ механизмҳои муосир ва чораҳои амалӣ аз байн бурдани бархурди манфиатҳо мавриди таҳлил қарор дода шавад. ҳамзамон дар рафти даври омӯзишӣ аз тарафи масъулини агентӣ лоиҳаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бархурди манфиатҳо муаррифӣ карда шуд ки он аз тарафи иштирокчиён ва мутахассисони байналмилалӣ мусбиқ қабул гардид. дар маҷмӯъ даври омӯзишӣ дар сатҳи баланди байналмилалӣ баргузор карда шуда бо итминон метавон гуфт ки натиҷаҳои он барои муттаҳид намудани талошҳо дар самти танзими бархурди манфиатҳо дар хизмати давлатӣ, такмил додани донишу малакаи иштирокчиён ва густариши робитаҳои байналмилалии заминаи мусоид фароҳам меоварад. 22-23 сентябри соли 2026 дар шаҳри Душанбе машварати чороми вазирони саноати давлатҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ баргузор мегардад. барои иштирок дар ин чорабинии сатҳи баланд ба кишварҳои аъзо ва шарикон даъватнома ирсол гардидааст. инчунин баргузории ҷаласаи гурӯҳи коршиносони сатҳи баланд бо иштироки тақрибан 50 меҳмон пешбинӣ шудааст. ҳамзамон соли 2026 пойтахти Тоҷикистон мизбони якчанд форуму намоишгоҳҳо аз ҷумла форумҳои хӯрокворӣ, насоҷӣ, зеҳни сунъӣ, маъданҳои кӯҳӣ ва ангишт мегардад. имрӯзҳо дар машқгоҳи ҳарбии чоруқдарони гарнизони суғд ҷиҳати баргузории машқҳои муштараки ҳарбӣ бо ҷалби ҷузъу томи сохторҳои қудратӣ омодагиҳо ҷараён доранд. масъулин бо гузоштани хаймаҳо, фароҳам овардани шароити будубош ва ҷобаҷогузории техникаҳои гуногуни ҳарбӣ майдони машқгоҳро ҷиҳати баргузории машқҳои муштарак омода намуда истоданд. баргузории машқҳо аз 20 то 24 июли соли равон ба нақша гирифта шудааст. ҳамкасбонамон аз раёсати иттилоот ва робита бо ҷомеаи вазорати мудофиаи кишвар дар ин хусус гузориш таҳия намуданд.
در مشگاه حربی چارقدران ولایت سوخت آمادگی ها جهتی در سطح بلند تشکیل و گذرانیدن مشق‌های مشترک حربی با جلب جزء تام ساختارهای قدرتی گارنیزون سوخت به نقشه گرفته شده است. با مرام ادامه دارند. پیش از آغاز مرحله اساسی مشق‌ها هیئت شخصی قسم حربی 01 972 و جزء تام زیرتابع آن در حدود شهر و ناحیه‌های این ولایت با کارهای مهم مهندسی و تشکیلی و تامیناتی جلب کرده شدند. افسران و سربازان در نوبت اول به تشکیل هدفها و آماده نمودن منطقه‌های تعلیمی مشغول بوده، همزمان خندق‌ها و دیگر انشاءات مهندسی را مطابق به طلبات مشق‌ها بنیاد می‌کنند. در برابر این شهرک و محله‌های شرطی جنگی بهر اجرای سناریوهای گوناگون آموزشی ساخته شده، ایستگاه‌های تکنیکی برای خدمت‌رسانی و آماده‌سازی تکنیک‌های حربی تأسیس داده شدند. یکی از سمت‌های مهم آمادگی سفربر نمودن تکنیک و تشکیل شهرک صحرایی حربیان میباشد. با استفاده از خیمه‌های معاصر برای اشتراکچیان مشق، جایهای زیست، استراحت، خدمت‌رسانی طبی و تامینات مادی و تکنیکی مهیا کرده شده است. چنین تدبیرها و شرایط‌های فراهم آورده شده در مشق‌گاه مذکور امکان می‌دهند که هیئت شخصی در شرایط مساعد به اجرای وظیفه‌های تعلیمی مشغول گردیده، ضمن اشتراک در مرحله‌های فعال مشق‌های نوبتی دقت اساسی را به بلند برداشتن مهارت کسبی روانه سازند. با گفته مسئولان تمام کارهای آمادگی طبق نقشه و در مهلت‌های معین شده انجام داده شده. هدف اساسی فراهم آوردن شرایط مساعد برای در سطح بلند تشکیل و راه‌اندازی نمودن مشق‌های مشترک، تحکیم هماهنگی عملی ساختارهای قدرتی و تکمیل ملکه و مهارت هیئت شخصی در اجرای وظیفه‌های خدمتی میباشد. با انجام مرحله آمادگی اشتراکچیان با اجرای مشق‌های عملی آغاز نموده در شرایط مساعد به ترتیب همکاری و هماهنگی در تشکیل عملیات تکتیکی، اداره کنی قوه‌ها، استفاده تکنیک‌های جنگی و واسطه‌های مخصوص نظامی تمرین خواهند کرد. در نتیجه سعی پیگیرانه ساکنان و صاحبکاران محلی در ناحیه رشت تا امروز تعداد زیاد انشاءاتی که در دایره نقشه چرابینی‌های 35 سالگی استقلالی دولتی تحریزی گردیده بود، بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده شد. این شب و روزها نیز در ناحیه تدبیرهای سازندگی جریان دارند، میگویند همکاران ما. انشاءات‌های ساختمانی در ساحه معارف، تندرستی، خدمت‌رسانی کمونالی، ورزش، فرهنگ و دیگر ساحه‌های اجتماعی را در بر گرفته برای بهتر نمودن سطح و صفت زندگی ساکنان روانه شدند. در این دوره یک قطار بناهای معموری، مقامات دولتی، مؤسسات تعلیمی، مرکزهای خدمت‌رسانی و انشاءات مهم اجتماعی ساخته به استفاده داده شدند. از 404 انشاءات به نقشه گرفته شده، 337 انشاءات به استفاده داده شده است. از این شماره 47 انشاءات به ساحه معارف، 15 انشاءات به ساحه تندرستی، 8 انشاءات به ساحه فرهنگ، 63 انشاءات مرکز سودا و خدمت‌رسانی، 17 خط آب نوشاکی و 14 چاه عمودی، 22 کارخانه استحصالی می باشد. در دوره کارهای آبادانی در جامعه‌های ناحیه ساختمان مؤسسات تا مکتبی آغاز گردیده، کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارند. در دوره کارهای آبادانی و سازندگی با سهم صاحبکاران کارخانه‌های استحصالی براه مانده شده است. در جامعه شهرک غرم با سهم صاحبکاران کارخانه کارکرد میوه سبزیجات ساخته می شود. عین حال کارهای ساختمانی در این کارخانه با سرعت ادامه داشته تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی مورد استفاده قرار می گیرد. کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با آباد و زیبا گردیدن سیمای ناحیه و پیشرفت ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق ناحیه مساعدت می نماید.
در استانه جشن 35 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان ساکنان در دهاتی به نام خدایا رجبوی ناحیه واسه مؤسسه تعلیمی و بنگاه طبی بنیاد نمودند. شرح بیشتری موضوع در مطلب نوبتی برنامه. دهه 90 دهاتی به نام خدایا رجبوف ناحیه واسه دهه‌ای که تا چند ماه پیش در آن مکتب وجود نداشت. زیاده از 280 خوجگی 240 نفر کودکان مجبور بودند که هر روز زیاده از 2 کیلومتر راه را طی نموده برای تحصیل به مؤسسه تعلیمی دهه همسایه روند. در دایره کارهای آبادانی به استقبال 35 سالگی استقلالی دولتی با پیشنهاد جماعت دهات ساکنان دست به کار زدند. با روحیه بلند وطندوستی مبلغ آنها دستگیری شخصان سخاوتمند و در مدت کوتاه این بینای داشتانه مکتب قد افراخت. ساکنان مقصد دارند که در این بنا صنفخانه‌های روشن، کابینت‌های فنی و شرایط مناسب برای تحصیل فراهم آورند. با مردم همین ده هزارها رحمت که یک گریبان سر برآورده در همینجا شب روز مهنت کرده است که این مکتب توجهشون ما خوب پرگی سپریم. نوگانی دیگری که شایسته توجه از این بنیاد بنگاه طبی در پهلوی این مکتب می باشد. این اقدام برای حفظ سلامتی ساکنان و تامین دسترسی آنها به خدمترسانی اولیه طبی نگرانیده شده است. در این دهات از 62 انشاءات جشنی 42 تای آن مورد استفاده قرار گرفته است. در حدود جامعه آبادکاری از طرف خلق دستگیری شده، خلق دستگیری کردند، صاحب کارو دستگیری کردند. رحمت به صاحب کارو، رحمت به اهالی از جماعت که مورد دستگیری میکنند. پیشروی نغزه در جماعت. همینطور با اقدام ساکنان وطندوست در دهه 90 نه تنها مکتب بلکه امید به آینده درخشان فرزندان بنیاد گردید. این اقدام شایسته واقعا تحفه ارزنده به استقبال جشن 35 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. در دایره کارهای آبادانی و آمادگی به جشن 35 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان در مرکز شهر ترسونزاده و دهات آن 10 کیلومتر راههای داخلی تعمیر و منفش کرده شده. برای حرکت نقلیات جمعیتی شرایط مساعد فراهم آورده شده است. با وسعت چنین تدبیرهای سازنده شهر ترسونزاده روز از روز آباد و زیباتر گردیده به یکی از شهرهای پیشرفته مملکت تبدیل می‌یابد. در شهر ترسونزاده در دایره آمادگی ها به تجلیل جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تا امروز در مرکز شهر و دهات آن قریب 30 کیلومتر راه از تعمیر اساسی برآورده شده است. از این حساب قریب 17 کیلومتر راه منفرش و نزدیک 13 کیلومتر راه بتون پوش گردیده است. در این زمینه راههای حدود بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده نیز تعمیر گردیدند. در این عمل بنیادکاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ترسونزاده، صاحبکاران و ماموریت بیمارخانه سهم گذاشتند. کارمندان بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده بخشیده به 35 سالگی اطمینان گرفتند که در تمام آن آبادانی و سازندگی‌هایی که هست در بیمارخانه به اتمام رسانند. من در این روز خود داخل بیمارخانه آشانه یکم بیمارخانه با پرایی تعمیر شده، در شعبه‌ها تعمیر رفته شده است. قریب در این روز گفته می‌توانیم که 80% شعبه‌های بیمارخانه با پرایی تعمیر شدند و در باقی مانده شعبه‌ها تعمیر رفته شده است و تا جشن 35 سالگی استقلالیت باور داریم که همش به اتمام میرسد. منفرش گردیدن راههای حدودی بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده به بهتر شدن رفت و آمد واسطه‌های نقلیات، تأمین دسترسی با صفت به مؤسسه طبابتی، اینچنین بلند برداشتن سطح آبادانی و فراهم آوردن محیط مساعد برای خدمترسانی طبی مساعدت کرد. باعث قید است که تا امروز با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده تجهیزات معاصر طبی وارد گردیده برای تشخیص و طبابت با صفت بیماران و بهتر نمودن سطح خدمترسانی طبی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در دایره اعلان گردیدن سال 2026 همچون سالی وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی با افتخار 35 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های حدودی ولایت ختلان کارهای آبادانی و راهسازی با مرام ادامه دارند. از رفت چنین تدبیرها همکاران ما اسکندر دولت و طالبی سیف از ناحیه وخش گزارش می‌دهند.
масъулини ҷамоати деҳоти файзи истиқлоли ноҳияи вахш раванди корҳои ободониву созандагиро шурӯъ аз бинои ҷамоат то деҳаҳои он бар роҳ мондаанд. ҳамин аст ки имрӯзҳо корҳои таъмирӣ ва рангобори дохил ва беруни бино бо маром идома дошта масъулин кӯшиш менамоянд то ҷашни истиқлоли давлатӣ пурра аз таъмир бароранд. дар деҳаи роҳи нави ҷамоати мазкур сохтмони бунгоҳи тиббӣ аз ҷониби соҳибкорони деҳа идома дошта дар кори он устоҳои маҳаллӣ ҷалб гардидаанд. тибқи иттилоъ бунгоҳи тиббӣ аз 5 утоқ иборат буда то ҷашни бошукӯҳи миллат пурра сохта ба истифода дода мешавад. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ҷамоат 30 адад иншоотҳои ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда буд. мо дар ин муддат 37 адад иншооти ҷашнӣ сохта ба истифода додем ки 130% нақшаро дар бар мегирад. дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 38 бинои иловагӣ ки аз 24 синфхона иборат аст бо ошхона ва толори маҷлисгоҳ сохтмон идома дорад ки то ҷашни истиқлолият ба истифода дода мешавад. сокинони деҳаи нурободи ҷамоати деҳоти файзи истиқлол низ баҳри саҳмгузорӣ дар маҳалли зисти хеш тасмим гирифтанд наздик ба 3 километр канори роҳи ҳудуди деҳаро ки бо деҳаи ҳаваскор мепайвандад баҳри рафту омади бехатарии сокинон роҳи пиёдагардро бетонпӯш намоянд. аллакай корҳо дар ин самт оғоз гардида давра ба давра бетонпӯш карда мешавад. бо ташаббус ва дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия саҳмгузории фаъолону сокинон дар деҳаи навкорами ҷамоати деҳоти файзи истиқлол дар масофаи беш аз 2 километр роҳи байни деҳаву маҳаллаҳо пурра мунфаш карда шуд. тибқи иттилои сокинон роҳи мазкур солҳои зиёд ба таъмиру навсозӣ ниёз дошт. инак дар партави татбиқи дастуру сипоришҳои бевоситаи сарвари давлат ҷиҳати вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ роҳи мазкур мавриди таъмири асосӣ қарор гирифта барои рафтуомади нақлиёт мутобиқ гардонда шуд. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сокинони маҳаллаи номбурда тазмин гирифтанд ки дар масофаи 3 километр роҳро аз ҳам нав мунфарш намоянд. аллакай мо кора сар кардем ва тасмим гирифтем ки минбаъд бо ҳамин силсилакорҳоро пайдатар ҷавоб медиҳем. як ҷавон ташаккур ба ҳамун соҳибкороне ки дар баргузории ҳамин чорабинӣ ва ҳалли ишлоқ мерасонем ки дар ҳаминҷо кори худро самиқшо гузоштанд. то ин муддат мо аллакай дар худи маҳалламон аллакай як чойхонаи замонавӣ сохтем ки минбаъд ҳамин сокинони ҳамин деҳа рафта ҳамҷо истироҳат кунанду дар ҳамонҷо дам бигиранду меҳмонро мо ҳамонҷо қабул кунем бо гусул намоем. айни ҳол дар байни ҳамун чойхонаи мо якта варзишгоҳи ҳастак ва тасмим гирифтем ки як вақт бо ноди тиббӣ ба истифода битем дар хидмати мардум будем. навсозии роҳи деҳаи навкорам идомаи мантиқи чунин тозакориҳо буда на танҳо боиси ҳаракати мӯътадили нақлиёти ҷамъиятӣ мегардад балки ба рушди инфраструктураи маҳал низ заминаи мусоид фароҳам меорад. маҷмӯан дар ноҳияи вахш чунин бунёдкориҳо ба истиқболи арзанда аз ҷашни ифтихории миллат 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ бо маром идома дорад. гузориши Искандар Давлатов, Толиб Сайф аз ноҳияи вахш барои барномаи иттилоъотии Навид. бо анҷоми соли таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ корҳои таъмирӣ дар мактабҳо ба роҳ монда шудааст. айни замон дар ҳамаи муассисаҳои таълимии шаҳри Кӯлоб низ корҳои таъмирӣ идома доранд. ширинҷон Сафарзода дар ҳамин бора гузориш медиҳад. ҳамасола дар таътили тобистонаи мактабачагон таъмири муассисаҳои таълимӣ ва дигар иншооти соҳа ба роҳ монда мешавад. дар шаҳри Кӯлоб дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ таъмири ҷорӣ рафта истодааст. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 яке аз муассисаҳои калонтарини шаҳр ба ҳисоб рафта дар он 34 синфхона ва кабинетҳои фаннӣ мавҷуданд. ба иттилои мудири хуҷагии муассиса таъмири дохили ҳамаи синфхонаҳоро ба анҷом расониданд ва корҳои таъмирӣ дар daҳлез ва роҳравҳо идома дорад. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 низ корҳои таъмирӣ рафта истоданд. дар ин муассиса ки беш аз 1400 нафар хонандагон дар ду баст таҳсил менамоянд, ҳамаи синфхонаҳоро то имрӯз аз таъмир баровардаанд. ҳоло корҳои рангуборкунӣ, ивази шишаи тирезаҳо ва таъмири дару мизу курсӣ рафта истодааст. айни ҳол дар муассиса 35 синфхона мавҷуд аст ва онҳо ҳама пурра аз таъмир бароварда шуданд. корҳо дар роҳравҳои муассиса идома дорад ва ман бо боварӣ комил гуфта метавонам ки муассиса ба соли хониши 2026 ва 27 яъне пурра ба соли хониш мо онҳоро омода месозем ва ба таҳсили нав яъне хонандагонро фаро мегирем.
آموزگاران و کارمندان خواجگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 53 45 صنفخانه و 5 کابینت‌های فنی مؤسسه را از تعمیر جاری برآوردند. در آشیانه‌های یکم و دوم دیوارهای قسمت درونی، راهروها و در و تیره‌ها را تعمیر نمودند. حالا در آشیانه سوم بنا کارها ادامه دارند و تا آغاز سال نو تحصیل مقصد دارند مؤسسه را پورا آماده سازند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 30 نیز با دستگیری صاحبکاران و پدر و مادران 70% تعمیر کرده شده است. در صنفخانه‌ها، راهروها و انشاءات یاری رسان تعمیر ادامه دارند. به اطلاع ریاست معارف شهر کلاب کارهای تعمیری در همه مؤسسه‌های شهر جریان دارند. شیرین جان سفرزاده، سیف‌الدین اسماعیلов از شهر کلاب برای برنامه نوید. در ناحیه‌های عینی و ظفرآباد با اشتراک شماره زیادی ساکنان کسب و کار گوناگون و همزمان جلب تکنیک‌های خواجگی خلق، جمع‌آمدی سنجش مدافع حدودی و آمادگی ذخیره‌های سفربری برگزار کرده شد. شهروندان جلب گردیده با حس بلندی و تندرستی در جمع‌آمدها شرکت ورزیده، آمادگی همیشگی خود را برای حفظ صلح و ثبات و یکپارچگی تاجیکستانی صاحب استقلال در عمل نشان دادند. در ناحیه عینی ولایت سوخت با مقصد سنجش آماده‌باشی ذخیره‌های سفربری، قوای واسطه‌های مدافع حدودی و تحکیم هماهنگی فعالیت ساختارهای مسئول چاره‌بینی مهم مدافعوی برگزار گردید. چاره‌بینی در ورزشگاه مرکزی ناحیه با اشتراک معاون وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان، مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، راهبران و نمایندگان مقامات حفظ حقوق، ساختارهای قدرتی، کمیسریات حربی، راهبران تشکیلات و مؤسسه‌ها و شهروندان در هیئت ذخیره‌های سفربری قرار داشته دایر شد. با صدا دادن بانگ خطر سنجشی، شماره زیادی هیئت ذخیره‌های سفربری، کارمندان مقامات حفظ حقوق و دیگر ساختارهای مربوطه در مهلت معین با ورزشگاه مرکزی ناحیه حاضر گردیده، سطح آماده‌باشی آنها مورد سنجش قرار گرفت. همزمان تکنیکا و واسطه‌های نقلیاتی ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق نیز برای استفاده در حالت ضروری آماده و از نظر گذارانده شدند. ضمن چاره‌بینی تاکید گردید که برگزاری چنین مشق‌ها با سنجش آمادگی ذخیره‌های سفربری، پلان برداشتن سطح آمادگی جنگی، تحکیم هماهنگی ساختارهای دولتی و تکمیل ملکه هیئت شخصی مساعدت می‌نماید. معاون وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی ابراز داشت که در شرایط مرکب جهانی معاصر حفظ استقلال و صاحب اختیاری دولتی، صلح و ثبات، وحدت ملی و امنیت کشور وظیفه مقدس هر یک شهروند تاجیکستان میباشد. مسئولین ناحیه نیز ضمن برآمد خود تربیت جوانان را در روحیه وطن‌دوستی، خودشناسی ملی و آمادگی برای حفظ مرز و بوم وطن از سمت‌های مهم سیاست دولتی ارزیابی نموده، از سطح بلند آمادگی ساکنان ناحیه اظهار قناعتمندی کرده شد. همه مسئله‌های سمت مذکور ضمن جلسه استاد مدافع حدودی مورد تحلیل و بررسی عمیق قرار داده شد. ساکنان شرفمند و سربلند ناحیه ظفرآباد با روحیه ایدانه و افتخار و سرفرازی از جشن بزرگ و مقدس ملی 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در چاره‌بینی‌های نقشوی آمادگی به مدافع وطن شرکت داشتند. مقصد از برگزاری جمع‌آمد مذکور در ناحیه ظفرآباد نیز تحکیم اقتدار مدافعوی و سنجش سطح آمادگی هیئت ذخیروی شهروندان در احتیاط قرار داشته ارزیابی گردید. در همایش سردار استاد گنرالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، هیئت گروه سنجشی، راهبریت مقامات اجرایی